Omu mwaka 2012 gavumenti erikwejunisa sente za banki y'ensi yoona ekombekera orurembo rwa Hoima ekyoma ekirikukora orwezo okuruga omuri Kasasiro. Ekyoma eki ekyamazireho biliyoni 2 na miliyoni 500 kikombekwa omwanya gwa hiika 3 omu kyaro kya Kibati bitu abatuura nibagira ngu kikafa kare na kare konka nibagumizamu n'okushukayo Kasasiro. Mutu yambeho muno kwejo Kasasiro kayetuyita ekinuuko bantu nye titukulya titukunywa ekinuuko mahano tukusana itwana beru kugambe itwana tulaho tudisorganized mkaruki okolesa amani gokutera abantu ya gas mukugakolesa okuyora Kasasiro. Ahabw'enshonga ezi abatuura abarikutuura haihi n'omwanya ogu borekire obutashemererwa bwabo barikukingaho omuhanda gwa Katungo Kibati Kiryatete Hoima ahabwa abarikurundana Kasasiro okutandikaho okushuka Kasasiro omuri za poroti zabo ahabw'omwanya okwijura. Linu itaka ly'omuntu hanu site kuleta ebisasiro kudomaho temusabire tena kyemukozereho kiona ekuleta emirambo y'embu ezeita ekuleta oburambo bw'abaana bato nedomana hatito Kibati tekyali Kasasiro liririmbo Tugunse emirambo baginagamu twabagamba ekyo kyatabura muno twatoka nabo hari hati bwire bunu muno halime embwa zifuire abana bafuire emirambo eri muno abantu niho tuli hano twetoroira hano ha majuga abantu aho nakurabona mu abantu bakulya titukyalya titukyanywa nyomwangati bwire bunu bumba nyenda kulya taho munju ntukingaho tukabantu enda kuguraho plote zihondeiro haho okura kiagazi hano ko Kasasiro giyongere kweyongerayo munda cyonko musange berekari mu koti eyabakama ba plote hereiro tukulenga okisettlinga hero ya koti okurora twagazi ha ekichwekeke. Sylvia Narumaga oromwezi wa meya wa Hoima City nashaba okusasibwa okuruga omu batuura obwari kugira ngu bine enteekateeka y'okufurira ekyoma eki okukitwara omu mwanya oguri aheru y'orurembo. Baitu tugenda kubihandolinga as administration okurora embeera yagaruka mu ntebe. Twina maize nenyuma aho tukapiaringa mu newspaper New Vision nezini ntwoleka emiceka kinu habwa ebiju by'empunu n'obuchafu abantu hakafa batali hansi 10 habwa obuchafu bunyakujiro mu kiceka kinu. So abamahure you are the voice of the voiceless. Okuchondoza okwakozirwe nikuoreka ngu tani za Kasasiro eziri ahagati ya 150 na 500 nizo zikurundanwa buri izooba obwo omuri ezo Kasasiro y'ebyokurya nekora obuchweka 36 n'obutonyezo 6 hari 100 obuchweka 26 n'obutonyezo 8 n'ecupa obuchweka 23 n'obutonyezo 9 ahari 100 n'ebipapura hamwe n'emyenda. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.